laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyhi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. 14 سبو نيوم صفة الجلوس بين السجدتين ko mbaadi jooɗande nden hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi. sifa no jooɗortee noon hakkude sujuudu aranon e sujuudu ɗimmo on. a sunnatu fil julusi bayna sajadatayni, sunna on ka jooɗagol hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi an yajlisa ko nde on tigi jooɗoto muftarishan tawa himo weƴƴiti koyngal makko nanal ngal. wa huwa ko wiyete weƴƴitugol an yusniya ko nde o turata rijlahul yusra koyngal makko nanal ngal, wa yabsutuha o fonta ngal, o weƴƴita ngal, wa yajlisu alayha o jooɗo ngal, o jooɗo hoore maggal. ngal turi tawa ngal ñobbi hornu no ñobbi, o weƴƴita ngal noon o jotto hoore maggal. wa yansiba rijlahul yumna o darna koyngal makko ñaamal ngal, jaa'ilan hara himo waɗi atrafa asabi'iha hoore kolli maggal on ilal qiblati hiɗi fewti ka qibla. ko ni woni jonde sunna nden ka hakkunde sujudeje ɗiɗi. fa an aishata radiyallahu anha, ittama e aicha yo allah weltano mo weltano sahaba ɓen fof e kala weltaniɗo ɓe kadi. أن النبي صلى الله عليه وسلم تبتي وندنا دون قال جولو مكو كان أونينو يفرش إما وئيت رجله اليسرى كوينغال مكو ننانغال وينصب اليمنى ودرنا كوينغال نيامانغال. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر اتام عبد الله بن عمر ووي min sunnati salati no jeeya e sunnaji julde nden an yansiba alqadama alyumna nde o darnata teppere ñaamere nden wastigbaluhu e fewtinirgol nde bi asabi'iha kolli mayre on alqiblata ka qibla. no jeeya e sunna teppere ñaamere nden cikkugol nde kolli mayre on fewta ka qibla hara ɗe heltini. wal julusu ala al yusra e jottagol e hoore koyngal nanal ngal. rawahu nasaiyu fillere tan ko imamu nasai. wa gala nafi'un, nafi o wi ɗe gandi nafi oɗo ko e talibaɓe abdoullah ibne umar ɓe ngo jeeya. o wi kana ibnu umara, abdullah ibn umar wonino ida salla si tawi o juuli istaqbala al qiblata o fewtira qibla o fewtina qibla on bi kulli shay'in kala hunde piiji makko ɗin fof fewtina qibla on hatta bina alayhi hay paɗe makko ɗen ɗiɗi o fewtinede qibla on. rawahu al asram felli oɗo batte ko asram. wa fi hadith abi humaydi sa'idi afwan ari hadith abu humayd as-sa'idi, abu humayd as-sa'idi no wodi sa musad sa'idi kadi no wodi jonno hakkunde si mi waɗi ka lonto sino mi waɗi sad haray yahi e oyato sa'idi e sa'idi no serti ko ɓe ko qabilaji ɗiɗi ɓe kafi noon inde. ittama e oɗo abu humayd في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة قول جولد نلارو ندين يالله جولة مكو اندر صفة أبو حميد صفي نلارو جولي لاي نونو أوي ثم سنا رفتي سويتي رجله اليسرى كوينغال مكو ننانغال وقعد عليها أجوري هوري مكال
sana ko heltugol ma sowgol ma turugol fof no wiye o jotti e hoore maggal summa atadala refti o fotondiri hatta raja'a kullu azmin mawdi'ahu ha jokkere be wonti e nokku mum mana ɗo azmu ko faanda ƴiyal ko jokke ɗen fof jokkere be wonti ka duwano wonde ɗon ani o feewi o jotti o feewi yet o luƴaki o waɗi ni o woppantoyake de waɗoy ni o ari e itidal o jooɗi o netti jonde andande nden tawi ƴiye ɗen fof jokke ɗen fof kum be woni annormo wonti ka wonno ɗum ka hanno wonde ɗum ɓaawo ɗum waɗi summa hawa sajidan refti o fukki sujjugol o yilti o yanoy ka leydi e sujjugol ngol oɗo hadis mo abou humaydi filli o wi ko windimo ka defte muɗum ko imam ahmad kañum abou daoud e tirmidi wi hadis on no selli wa qad warada aidan istihbabu l ig'a'i joli kadi fahin e batteji ɗin fi sifa julde no laaɗo nden ma e sifa sunna jottagol ngol hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi ari kadi yiɗegol soppindagol ma ƴomminagol ma jottagol ka hoore codduli muɗum ɗum wiyete iga'u wa huwa ɗum ko wiyete iga'u an yafrusha gadamayhi kode o we'itata teppe makko ɗen ɗiɗino wa yajlisu o jooɗo ala aqibayhi e hoore codduli makko ɗin ɗiɗi teppe ɗen ɗino ɗe weƴƴito o jotto e hoore codduli manamu e haray joni teppere nden ɗo ɓaawo mayre on ɗo oɗum ɗo waalato ka leydi mana ɗon haray kolliɗi no fewti hirnange o jotto ka hoore codduli ɗon on noone ɗon ari noone goo ari kolli ɗin tigi o cikka ɗi o darna teppe makko ɗen o jotto ka hoore codduli makko dimbaɗi ɗon kadi no ari ɗum ɗon iga o ɗo firta ɗi noon ɗi ɗino ko tindita ɗum ɗo kadi no jottore noon qala abu ubayda sammani mi sikki oɗo wi hada qawlu ahli lhadith ɗum ɗo ko konngol yimɓe hadis ɓen annduɓe hadis ɓen famɓe hadis ɓen gollitiroɓe ɓen ɓe inni nde jonde ɗo kadi haray ko e jonde julde nden jeeya fa an abi azubayri ittama abu zubair annahu sami'a tawusan yaqul wonde o nani tawus ibnu kaysan hino wi'a qulna min wi'ani libne abbasin mi wiyani ibne abbas radiallahu taala anhu fil igaa'i fiingol nde noone nde jonde ɗo jottagol e hoore codduli mum fil igaa'i al qadamayni jottagol e hoore koyɗe mum ɗen fa qala hiya sunna o maaki ko ɗum woni sunna o qala o wi kanko tawus fa qulna min wi inna no menen lanarahu meɗe yiya ɗum ɗon jafa'an birrajuli ko wonde gorko waɗowo ɗum on ko jofoojo ko ɗayɗo ko komojo jafa jafwa no fira komoyagal no fira mettere fi feƴƴutunde ñaande mettere fi wano andira noon masalan yimɓe fulawaɓen ɓe inna albadu fihim jafwa ɓe inna yimɓe fulawaɓen ñaande no e maɓɓe komoyagal a amata tarata ko hay hunde an so tawi neɗɗo tarata ko hay hunde kon hey ko hunde kan ni ɓe inna fi jafwa nam
ko ɗo Allah wi tatajafa junubuhum anil madaji'i nde wonno ɓeeɗo waaloɓe juulude haray becce maɓɓe ɗen haccitaka e ndaɗɗuri ndi wayi wasi tawi jooni ko angal hittingol fii mum si tawi jooni goɗɗo mo annduɗa anduma on fotti o faamini haa nde on yidaali o ɗaɓi ko assalamu aleykum naala toon o jokkitemo yo toon e yalot naala toon mo cokka téléphone makko ɓeyna wallahi kadi jafaani ɓe wi wo meɗen yiya kanko Tawus o wi meɗen yiya wonde gorko si waɗi noon ara ma innay tigi o alda e needi nder julde nden fagala ibnu abbas fayin jaabimo o maaki hiya sunnatu nabiyika ɗum ko sunna annabijo ma on yono faalamo kanko kadi hollude hii o insiste kanko ibnu abbas fii kala Tawus fayda no faalawide ɓay ko jonde nde kanko ko hoɗere e makko jonde nde o wowta mo faala etade haa ɗo noon hara noon tawaka ka sunna de yimɓe boyi ko noon way kon tigi faalaka kon tigi woowa kon sago makko nayo ɗum tabuto nde ɗum ko sunna ɗaɓɓay toon argument ji wona ɗum ɗon jeyaka e sunna wona ko haɗi o waɗira ko ɓayna sunna haro faalno ka wadde ɗon haysi tabiti on fof o woli ɗon tigi on mene meɗe yiya ɗum nde wonde ara nden jonde noon tigi ko jonde komojo ko jonde neɗɗo mo ala needi ko jonde ɗum ɗo e ɗum ɗo o wi hey ɗum ko sunna nelaɗo ma on o yaltu ko sunna andi anani o wi hiya sunna ɗum woni sunna on joni ha joni mo adde argument ji o wi ko sunna nelaɗo ma on no wodi ko feƴƴa ɗon lanni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawahu muslim oɗo batte ko fillima ko imam muslim wa an ibnu umara radiallahu anhuma ittama e abdullah ibnu umar yo allah yurmiɓe kamɓe ɗi ɗo no weltanoɓe annahu no kanko kana o wonno ida rafa'a ra'sahu min assajdati l ula si o ɓantino hoore makko nden ka sujuudu arano yago owdu o joɗoto ala atrafi asabihi o joɗto e hoore e lannode kolli makko ɗin hoore kolli makko ɗin wa yaqulu himo wiya innahu min assunna ɗum ɗon ko e sunna jeeya mana jottagol ka hoore kolli koyɗe mana ko cikkugol kolli koyɗe ɗin jotto ka hoore codduli ɓay wona on tigi wata joɗade hoore kolli ɗin kono ɓay ko kolli ɗin cikki ka leydi si on tigi jooɗiki ka hoore codduli ko kolli ɗi rondi codduli ɗin codduli ɗi rondimo haara mi mana o jooɗike e hoore kolli makko ɗin o wiya ko ɗum woni sunna won Tawus ittama Tawus ibnu Kaysan kadi fahin qala o maaki ra'aytu al-abadilata mi abdullahi ɓe ɓen wonon al-abadila jamu abdullahi mi abdullahi ɓe ɓen sinnama al-abadila o inni yani ko ɓe faandi ɗo sinnama al-abadila man hum al-abadila homɓen abdullahi ɓen o wi ko abdullah ibnu abbas abdullah ibnu omar abdullah ibnu zubayr ɓeeɗo no wi ɓeeɗo koye abadila jeeya won wattuɓe toon abdullah ibnu mas'ud woɓɓe ni abdullah ibnu mas'ud tawatan ko abdullah ibnu amr ibnu as taban ɗon no abadila en ɓen ɗon nayo no tawa abdullah ibnu abbas abdullah ibnu omar abdullah ibnu zubayr abdullah ibnu amr ibnu as nde wonno ɓeeɗo kamɓe fayda woni yirde nden kamɓe woni tosoyɓe ɓen abdullah ibnu mas'ud kanko koye mawɓe ɓen o jeeya kono noon ɓe fof koye abadila innama abdoullahi ɓay ko faada e abdoullahi ɓeno ko fillotoɓe hadisaji laaɗo buyi ibnu mas'ud no tawa e maɓɓe o yimi ɓeɗo abdoullahi ɓe yugo owna ay yajlisuna iqa'an yani hiɓe jottono ka hoore codduli maɓɓe ke julde rawahuma albayhaqiyu ko filli ɗiɗo batteji ɗiɗi ko imamu albayhaqi qala alhafidu
sahiha al isnad min ko sahihatul isnad windi ɗo kono ko ɗum on fof windi to يعني كتب رواية قال حافظ في صحيح الإسناد رواية كم توقر دمود سلي وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا مكروه باتفاق العلماء أما دي جند دو إقعاء tawa ko faanda ɗon ko deppugol poŋolle mum ɗen ka leydi yaafa ɗon de konngol ngol ɓe tugoloɓe wiyata fowre nden jooɗo ka leydi ɗum ko jooɗoɗo ɗen ɗiɗi ɗen ɗon deppo ka leydi wa nasbil fakhidayni buse ɗen on tigi darna buse ɗen harano no dari ɗum ɗo nden jonde ɗo nde ɗo hino aña mana on ti deppo ha gayna koyɗe ɗen hara no cikki mo cikki teppe makko ɗen ha gayni mani bakkidiri koyɗe ɗen ɗo beleru makko ɗum e buse ɗen ɗo e ɓerna ɗen no ɓattodiri hombo jotto nden jonde ɗo holla men yalla ajlis la ko nden ɗon woni yiɗano men nden ɗon koye sunna ilti koyɗe waɗaɗe ni kadi no waɗani koyɗe ɗe laawol kisal ko laawol peewal e baddal ayna yo ko ni aywa noon tigi almuhim habbima hollam ɗo so tawi ko jooɗorgol ni nde jonde ɗo jooɗagol e jonde tayya nde ɗo ko añande ani bare ko ni jooɗorta fayde ka ɗo ko jonde bare nede ala e mum amma waddugol ni koyɗen ɗe ɗino lappo jotto hoore majje ɗo dagi cikkugol ni kolli ɗin jotto ka hoore codduli ɗo no kadi no dagi on iga ɗo inno noone jiɗi iga a no dagi kono o noone ɗa deppagol ha gayna koyɗe ɗen koppiɗin hara no ari ka ɓernde ga tippi koyɗe ɗen ka leydi teppe ɗen ka leydi ɗon ɗon dagaki ya tura ko honɗum haɗi ɗum ɗon dago honɗum añini ɗum ɗon saban ko wiɗo kono añagol ngol yalli ko karaha tahrimiya ka ko tanzihiya karaha tanzihiya ko tañƴina ko waɗi ha ɗum ɗon aña o gandi law yimɓe ko haddetanoɓe hari fayda conci maɓɓe woɗuɗo kon ko haddare ala silipo ala ley kadi tuuba tosoga ala ley toon joni noon jooɗorgol noon si tawi lempentewol ngol accitike ɗon hara e moƴƴa mi annda si tawi ɓe konaki noon andi ko wiyete lempentenwol ko ɓe konaki wiyamini na ɓe fulawaɓe ɓe puutoji ɗo ɓe fof no anndi kono pay koye golla reni yeeso an ɗo sukaaɓe goo annda ko wiyete lempentenwol almuhim fiwota on tigi wirto ɗon anndi e hay waanagol waanaare no waanorte no noon ƴetta tun e bugora ngoya sengo ɗo bugora sengo ɗo fottina e ɓaawo gaani fiɓa ɗo accitira ni tu jooni ko ni tun luutondiri hay ɗum no aña juuldugol en ɗon ɗum wiye istimalu assamma imma mojagol few wattira juɗɗe nder ɗon si tawi haddare ala ley ma tuuba so on ti waɗo ni allahu akbar towni ɗum ɗo haray muran ɗum moƴƴa ɗum ɗo fof ko fi hiwgol ta on tigi wirto caria on yiɗa neɗɗo julɗo on o wirto few طيب فعن أبي هريرة قال اتمع أبو هريرة وماكي نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة نلعب حليلا في جتت عن نقرة كنقرة الديك
haɗinmi soppugol wano dontona soppirta mana juulugol allahu akbar allahu akbar cok cak o wi ne salata no sifi to naafiqiijo o wi naafiqiijo kono jeya e mandeji ko andite o ko naafiqiijo ni o jooɗo o ayna ɗon julde nde waɓe toon yoni juulama hewti habbo seeɗa o wi yataraqabul waqte himo ayna ɗon fayda ha kan waktu lannete o yawoya o wi ila nihayati wakti summa yaqum fa yanquru ha naqra diiki o wi mo soppira julde nden no ɗon na soppirta ñaamete ni cok cak allahu akbar assalamu aleykum o wi laɗo haɗiran juulirde noon o wi wa iga'in ka iga'il kalbi e jooɗagol deppo no bareeru jooɗorta noon waltifatin kaltifati salabi e yeƴƴitagol leppito e julde nden wano safandu yeƴƴitorta noon safandu kay ɗon waɗa ni tum woɓɓe goo e julde nden ko andita ɓe hittina fimayre ha ko wi kesen wo ɓe leppitoto imma ɓe yilta hoore nden fewu gasa ɓe yilta balaje ɗen ni kono ko wi kesen wo ɓe waɗay ni kesen ɓe waɗa ni ɗon ɗo moƴƴa ko cheytane woni e ñomutude baraji julde nden o wi kanko abou hurayra nelaɗo haɗilan ɗiɗo piiji tati rawahu ahmadu walbayhaqiyu waltabaraniyu wa abou yala wa sanaduhu hasan anda kono cheikh albani wi wa yustahabbu no yiɗana lil jalisi wonande jooɗiɗo bayna sajdatain hakkude sujudeji ɗen ɗiɗi no yiɗanamo an yadaa nde o wallinta aggata yadahul yumna junngo makko ñaamogon ala fahidihi l yumna ka hoore busal makko ñaamal wa yadahul yusra o agga junngo makko nanogon newre junngo makko nanogon ala fahidihi l yusra e hoore busal makko nanal ngal bi haysu nokku takunu l asabi'u kolli ɗin wonay mabsutatan hiɗi fonta muwajjahatan hiɗi fewtina jihatal qibla sengo qibla ngon mufarrajatan haray ɗi woɗɗinira kadi qalilan seeɗa ɗi takkiniraka hayɗi pottodiri hakkunde majji jour ji no waɗi hakkunde majji e muntahiya tan ila rukbatayni tawa ko ɗi hatti kaka koppi ɗin hatti ɗon ko ɗon kolli ɗin hatti nayo naɓoygol ha yeeso toon ugginoyaɗi kolli ɗi naɓoyan yeeso ga feƴƴintinna gara newre nden ɗo ara ha ɗo feƴƴa gala o wi hoore kolli ɗin ko hewtu yo hattu ka hoore buse ka hoore koppi afwan hoore kolli ɗin ɗo yo feppodir e hoore howru ndu wona e feƴƴito yeeso toon na e waɗoygol ni yo addu haa ɗo o agga ka jonde hakkunde sujudeje ɗen ɗiɗi ko ni o jooɗota o agga ni kolli ɗin hara ɗo ɗi waɗi ɗo ni ka hoore buse tawa yiɗi fewti ka qibla na ni wona ni fewtu qibla on ni o wi na tamindirgol ɗi ni jogindira ɗi ni nanggidira ni yo accu harano ara ɗi woɗɗodiri ni seeɗa aadi no kolli ɗi way no garna yo force hoore makko hiɓɓidirgol ɗi na e force hoore makko yaññugol ɗi ɗum ɗo o wi jooɗiɗo hakkunde sujudeje ɗe ɗiɗi no yiɗa yo waɗir ni juuɗe makko ɗen ka hoore koppi makko addu'au bayna sajdatayni du'a jangita ɗon hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi yustahabbu du'au no yiɗa du'agol bayna sajdatayni hakkude sujudeje ɗiɗi bi ahadi addu'aini al atiyayni gootel e ɗi du'aji ɗiɗi aroji ɗo no yiɗa toon tigi jooɗi ka hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi o du'ora du'ago e ɗi du'aji ɗiɗi aroji ɗo wa yukarriru ida sha'a imo wawi fillinaare ɗum kadi harnande wotere o wowi simo faala rawa nasaiyu wa ibnu majata ɓeɗɗo fillike an hudayfata ɓe itte hudayfata bnu yaman radiyallahu anhu anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam kana yaqulu bayna sajdatayn wonde nelaɗo meɗen yo allah juule e makko o woni no himo maaka hakkude sujudeje ɗen ɗiɗi rabbi gfirli allah yaafolam وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود نفلي ابن عباس يقول الله ويلتر مكانكو بمكو
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين وندنا لا دمير يلا جولو مكو هما ما كاينو ونينو هما ما كاينو حقو سجود جدن ديدي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني أو بيتاتهم رواجه واجبرني واعف عني وين لا ما كان اللهم اغفر لي الله يافنلا وارحمني يرملا وعافني حسنا واهدني فونا وارزقني ارسكا ان الله جابني goddo dum do hara yaaji makko feewi idan onti no wawi wolde dum de wotere mo wawi filli naade gotole dido 15 jalsatul istiraha jonde fowtagol hiya nde ɗo jonde woni jalsatum ko jonde khafifatum foygitinde raɓɓuɗunde mana yajlisu ha no jooɗonde almusalli juulowo on ba'da alfaraghi ɓaawo gaynugol mum min assajdati thaniyati sujudere ɗimmere nden min arraka'ati l'ula ka darnde aranere nden si o gayni sujjugol sujudere ɗimmere nden e nden darnde ɗon ɗo yo immagol ene qabla nuhudi ko adi hawtano ila rak'ati athaniyati ka darnde ɗimmere wa ba'da alfaraghi min ko fillitali nam taban eywa ɗo imo wawi hani jottade ɗon yani nde jonde ɗo ko honde nde watte kono kel ɗiɗi so on tigi gayni sujude ɗimmere nden ka darnde aranere ado o immanare darnde ɗimmere nden taw o immo tun o hawto yo jotto ɗo tayya o jotto ha o gayna noon so immo o wi wa ba'da alfaraghi min assajdati thaniyati min arrak'ati thalithati nokku ɗimmo on ko honde o jotto kadi nden ɗon ko tuma o gayni kadi sujudu ɗimmo on e darnde tammere nden danta taɓere o sujande sujudu ɗimmo on himo immanade darnde nayaɓere nden ado o immade yo jooɗoto o wawa so tawi o tayyoto non o immo ko nde wiyete jalsat istiraha andi ko nokkel ɗiɗi nde watte wonande juulowo e julde nde darɗe nayi amma si tawi ko darɗe ɗiɗi ma ko darɗe tati ɗo haray ko nde wotere on ti jotto nden jonde ɗon ko sanga o immanto darnde ɗimmere nden tun fi hono nde wontino immano darnde tataɓere on wiyaka yonti jooɗo nden ɗon jonde man yaari nam amtas noon tigi imam alma ɓaaray mo jooɗi wiyete kadi yo jooɗo alhasil la yuhassal ko waɗi wiyatake yo waɗ ko waɗi ha gayni wiyatake kadi yo waɗe tayib o wi qabla nuhudi ila rakati rabi'ati ko adi managol darnde nayaɓere nden wa qad ikhtalafa alulama'u fi hukmiha gonɗi karama koɓe luutodi fi ñawore nde jonde ɗo sifande ɗo taban li ikhtilafi al ahadith jokkutugol yeddira maɓɓe ngal ko jokkondiri ko jokkiti ko luutodirgol hadisaji ɗin ko feeñi hadisaji ɗin ko o wi wa nahnu nuridu ma lakhasahu ibnu alqayyim fi dhalik o wi enen en adday ɗo kanko o wi o adday ɗo ko ibnu alqayyim e seɗi suuti kon lakhasa ko raɓɓinɗinnagol adda ko ɗaɓɓa kon tun fi dhalika qala o wi واختلف الفقهاء فيها فام بين كرم كوبن لوتو لي في دي جونde do hal hiya min sunani salati tawti de ko e sunnaji julde nen jeya tawi ko e sunna julde nen hare fa yustahabbu li kulli ahadin an yaf'alaha hare no widana kala goto wondo e julde de watta nen jonde don de jodotonde aw ka laysat min as-sunani de jonde jeya kay sunnaji julde nen wa innama yaf'aluha man ihtaja ilayha andu kan haray ko wattande wo ko hato jindo e mayre ko taw no ronki taw immagol direct ka sujuru tun immo daro no sattari ɗum imma imo tekki tew makko no ɗuuɗi mo garbi mo janɗi ha peesa kilo temedere fayda ma nawi
manu nawni fewn ɗon sella haton jini e pause taw yiltagol jooɗo fowto ɗon seera noon immo si tawi en inni wonade sunna julde ko haton jinɗo e mum wo ɗum komo haton jine muɗum mo haton jine muɗum yo immo direct so wi koye sunnaji julde nden ɗum haray faray fof ko yo waɗɗum ɗon o wi ala gawlayni ɓe waɗi konngol ɗiɗi huma ɗin ɗon konngol ɗiɗi riwayatani ko fillayeji ɗiɗi an ahmada ittade imam ahmad rahimahullah yo allah yurmimo yurmina karama koɓe luttuɓen kadi qala al khallal o khallal ɗo o wi koye fillotoɓe makuji imam ahmad ɗin o jeeya asram khallal o wi rajaa ahmadu ila hadithi malik ibne alhuwayris fi jalsati listirahati o wi imam ahmadu yiltitike e hadis mo malik ibne alhuwayris filli on ka jonde fowtagol ko oɗo pet woni ko filli komi anditi ko woni ko filli e nden jonde ɗon malik ibne alhuwayris ko o arno ka hitande jeenaɓere kanko e bappa makko ɓe arno ka nelaɗo ɓe jangi ɓayde ka hitande jeenaɓe ne lannayno ɗon ɓe wi ha nelaɗo yimɓe amen ɓen ɓe anda e hunde e dina ko majjuɓe ha lutti fayda men acciri ɓaawo min faala ne on name min yilto min jangina ɓe laarumaki allah ala baasi ala joni yehe si waktu heewi on noddine yo almo on mawɗo mon on riwaya goo ya ummukuma akbarukuma wisi waktu heewi noddine ko o filli o hadis malik ibne huwayris imam ahmad haari law o ƴettali on ɗon few mana haare o yi'a wonde yonti yo jotto nden jonde ɗon kanko ko yontigimo tum direct kono yahoya o wi o yiltiti o arti on hadis ɗon on tumati o wi waqala o wi akhbarani yusuf ibnu musa o wi fillani kelan o yusuf ibnu musa anna aba umamata wonde abu umama sikki albahili su'ila o landama ani nuhudi ga immagol faqala o wi ala suduri lqadamayni koye hoore deedi koye teppe ɗen ala hadisi rifa'ata no ardi noon hadis mo rifata ibnu rafi'in filli on immagol noon ala suduri lqadamayn ngani ko cikkugol koyɗe ɗen teppe ɗen immo wa fi hadis ibne ajlan ari hadis mo ibnu ajlan filli ma yadullu ko tindinta ala annahu wonde kanko kana wonno yanhadu himo immo ala suduri qadamayhi e hoore e yeeso teppe makko ɗen wa qad rawa iddatun min ashabi nabi sallallahu alaihi wa sallam gonɗi fillike limore immorde e wondiɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗum ɗo wa sa'iru man wasafa salatahu lam yadkur hadihi ljilsa dendanagal filliɓe sifaji julde makko nden kanko nelaɗo ɓe jantaki nde jonde ɗo sabu an si wona oɗo malik ibne huwayris fota e tintinde wa innama dukirat wo andu ko nde ɗo jonde ko nde janta wo fi hadis abi humaydin ko hadis mo abi humaydi filli on wa malik ibne huwayris e oɗo malik ibne huwayris o wi walaw kana hadiyuhu fi'luha da'iman walaw kana hadiyuhu fi'laha da'iman si tawi no wonino peewal makko law kanko nelaɗo mbowka makko kan aada makko on ko gollugol nde ɗo da'iman haran mo duumude mum jooɗagol nden jonde ɗon la dakaraha kullu wasifin li salatihi sallllahu alayhi wa sallam jantotono nden jooɗande ɗon kala sifiiɗo julde makko nde o wi wa mujarradu fi'lihi sallllahu alayhi wa sallam laha
wo beru tun nelaaɗo waɗugol nden jonde ɗon o jooɗagol nden jonde ɗon beru ɗum ɗon tun la yadullu ala annaha min sunani salati tindinta wonde nden ko e sunnaji julde nde jeeya illa ida ulima si wona hara andama annahu no kanko nelaaɗo fa'alaha o waɗiri nde ɗo sunna tan ko fi sunna fa yubtada bihi fiha o ñentinte haray noon e ɗen golle ɗon e nden jonde ɗon wa amma ida qaddara annaha aw quddira amma ida quddira ma si tawi noon hoddirama annahu no kanko nelaaɗo fa'alaha o waɗi nden ɗon jonde lil haajati fi haaju hato jingol e mayre ɓay o nawyi o ronkiti o wi on tumati lam yadulla ala kawniha sunnatan haray golle makko ɗen noon tindinta wonde nden ɗon nde woni sunna min sunani salati sunnaji julde nden hakada allala alfuqahaw fuqahaw en buyi ko ni ɓe ƴettiri ɓe inni nde ɗo jonde nelaaɗo ko toolinde ko ɓay o hato jini e mayre hari o ronkiti ɓe inni dalil mum oɗo Malik ibnul Huwayris koko hitande jeenayeɓere waari ɗon o filli nde o hadis ɗo ko hitande wotere laaɗo wuuri ma timmano hitande ko wuuri ɓaawa ɗum ari o fatiki mana o argol tawi laaɗo ronkiti kof o nawi ɓe wi ahadahu lahamu tawi o heeɓi ɓanndu wa ahadahu sin tawi duuɓi ɗin kadi towi ɗo fuqaha en kamɓe kono ɗo ɓe ƴetti ɓe wi ko hato jinɗo e nde jonde wo jooɗoto mo hato jina e mayre wonande sunna julde ahlul hadis ɓe wi o fuqaha arega nelaaɗo waɗi kala ko o waɗi ka nder julde ɗo e en anndude wonde ɗum ɗo o waɗi ɗum ɗo tun hato jingol e ɗum ɗon koyen ƴettu wonde ɗum ko ka julde jeeya o wi sallu kama ra'aytumuni usalli juule no yiirɗon miɗo juulira ni en yi o jottike nden jonde ɗon ko hayta joɗɗen ɗon seede sahabaɓe laaɗo sallah sallam kamɓe kala ko ɓe yinoɗaɗo no waɗa ɓe waɗay ɗen anndi fewndo ko o bugi paɗe makko ɗen ka nder julde ɓaawo jibril yettike mo patɗen no wondi e soɓe o itti o bugi tumɓe fof ɓe itti ɓe bugi ɓay o salmini o wi ko honɗum bugan ɗon paɗe mon ɗen ɓe wi a bugike minen kadi min bugoto o wi min ko jibril yettimi wonde soɓe no ka ley paɗe am ɓe inni menen min annda a waɗi min waɗay to ko noon julɗo haani wowde amma ellinirgol wonde ko filli nde jonde ɗo wo e sahabaɓe laaɗo ko yimɓe ɗiɗo abou humayd saidi kañum e malik ibne huwayris laysa bi hujja fi tarki sunna ɗum wona dalil few fii ko ɗiɗo tum filli haysi ko gooto pet filli sifaaji julde nelaaɗo nden sallllahu alayhi wa alihi wa sallama e sahabaɓe fof hay gooto fillaaki ɓorde ka fuɗɗi haa ka hattoyi tawa sunnaaji e farillaaji e yiɗaadi e mbaadiji ɗin fof no e nder hadis makko gooto ala ko on tigi sifo goɗɗum o acca goɗɗum goo imma hara kanko ɓewni sifanaɗo yo mo anndi ɓen no hino anndi ɗum ɗa goɗɗo goo kadi sifo yo goɗɗum goo goɗɗo kadi sifo goɗɗum goo goɗɗo kadi sifo goɗɗum goo ko ɗum fof wone mooɓinireede wona manduma ɗum ɗo fof wona mbaadi sifa julde makko ɗen kanko sallllahu alayhi wa sallam si goɗɗo addi tawi ko piihu gootum pet o sifi o wi mi yiɗlaaɗo no juulira ni mo waɗa ɗum ɗo ka nder julde tabiti wonde hii haa yewtoye on sahabajo ɗon wonde ko goonga yewtuɓe ɗon fof silsila on no selli sahabajo yiiniraɗo waɗi ɗum ɗo anndama ɗum noon koye julde nden jeeya fii ɗum tuɓen kañum wowlaani ɗum e ŋakkitira ɗum ɗa si tawi ko ngal no ɓe fukaha e no ɓe wallini o gayre ɗo ni ko ɗum jokkuɗen sunnaji bo e ŋakkitay ko waɗi sunnaji bo taway ko sahabajo goto filli kamɓe ko noon ɓe wii kamɓe fukaha en kadi tawen sikku haray kamɓe kadi ko ni tum ɓe ƴettiri ɓe inni jooni ɓe inni nde julde ñande wo ñande nelaaɗo almotoɓe laabi joyi ñande wo ñande o wi jooni noon ɓeeɗo wona ɓe almeede ɓeeɗo fayda buyi e maɓɓe fillike julde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam
abdoullah ibnu umar en abdoullah ibnu abbas en jabir ibnu abdoullahi en aicha radiallahu anha abdoullah ibnu masud en abdoullah ibnu amr ibnu as en e waaɓe no ɓe wayi ɓe fillitike mo noneji ɓe wi hara ɗum ɗo toujours o waɗayno ɗum ɗo kamɓe kadi filloto ɗum haysi ko nde wotere si tawi wonde siko haqqillen tun darira in nayi kono gasirtano si sunna tabiti en laaɗo wonde o waɗi hunde e nder dewal kadi o andi joni harna nder dewal tun o ari tun o jooɗike ɗo o yimmike ma o yahiɗa o ƴetti goɗɗum o naɓiɗa ɗum andike na e nder dewal wawi wiyede noon ko amal adiya ko golle naturel woware nde kono ɗo ko e nder julde nden tigi ka lasli ɓorde ka neɗɗo habbiri allahu akbar takbiratul ihram ɗon o wiide assalamu aleykum wa rahmatullah o watta ɗum goɗɗum so wona taw koko yamiraka nder julde sina hara ko arid hara ko goɗɗum yanti si tawi won ɗojjugol yanti makko ma ñittagol ma iilugol ma ñañagol ma ɓokkitagol ma o hayneke boddiɗa andi fokkitanimo ƴettugol ɗon goɗɗum tappandi ma téléphone makko soni ɗanningol ɗiɗo ko piiji yentuɗi ɗum ɗon no andare ko waɗi ɗum ɗon na golle julde nden kono ko lutti kon ka lasili haray ko golle julde nden mana muɗum ko ɓuri sellude kon koko ahlu hadisi yayi e mum kon ko wonde nde jonde ɗo ko e sunnaji julde nden nde jeeya hay sa duumata ko e waggol nde kono wonde waɗu wonde waɗu طيب 16 صفة الجلوس للتشهد صفة جند تيغول جورنا قول تيغول ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية نفضي نهندي كجند في تيغول جورنا تور تيغول كاو أين لي في جاروجي دو ووطن إلى مجو قول تردمان ألف أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية nde o aggata juuɗe makko ɗen o wallinda ɗe wano o sifa wonaɗo e ɓanginede ara e ɗi hadisaji arayɗi ɗo hadis arano عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليمنى يسرى على ركبته اليسرى abdoullah ibne omar o wi nelaaɗo meɗen wonino si tawi o jooɗanike fii tayyagol o aggay junngo makko nano ngon e hoore busal makko nanal ngal wal yumna junngo makko ñaamo ngon alal yumna o agga ka hoore busal makko ñaamal wa agada 53 o fiɓa tawa ko fiɓi kan o tama kolli ɗin tawa ko tamande hara no nandi e 53 50 ni ɗum ɗo ka arab si waɗi ni kum ɗo 0 haray ko on ɗum ni ok si on ti waɗi ni koye ɗo ñiikoy koye ɗo ko on ɗum mana joni ɗo ɗon ɗo woni 50 on en woni 5 on ɗo woni 3 on mi mana joni andi ko woni waɗi 3 haysi ko waɗoɓe ñiikoye tatoy koye hino ɗo ñiiku ngo ɗi hoore ɗiɗo woni konti ñiiku ɗo woni ñiiku na woni 3 joni 3 on wontiri ga 5 on wontiri ga woni 53 mana ko ni fi sifanogol e ɓaynaɓe ɓe addu junngo maɓɓe gon ɓe holla ɓe na ko ni wan mi gerdani on ɗo ni ko sifagol mbaadi kolli ɗin ko honno ɗi waɗirte noon ko tamugol ɗi kolli siɓatoru ndun hakkundeeru ndun ɗin noon ɗi takko niiga arabeeru ndun ɓe wi woɓɓe arabeeru ndun e ngorɗu ndun ko ɗi tuggu imma ɗi tuggondira ma ɗi aggondira ndu honndu ngorɗu ndun aggo e hoore e hakkundeeru ndun sapporu ndun ndu foccoo ko ni o gerdeno sooke o makko ngon si tawi himo
tayyade wa ashara on tumat o sappora bi isbi'ihi no wiye isbi'ihi usbu'ihi isbu'ihi oɗo ɓeyni ko sudasi no wodi no jangirte masaren telen nokkeri jeego on tumati o sappora hondu makko a sababa yennirdu ndum sabba yennirdu la tasubbu ashaba annabi ta on yennu sahabaɓe la sabbaba yennayno ɗum ko hey gonde goɗɗo no yenna goɗɗo ara mi waɗa ni mi hunde gaarijo mi waɗete ni mi wattirde ni mi ɗo wasi ɓeyni ndu yennirdu o nduɗo o sapporan fi riwaya goo o wi wa qabada asabi'ahu kullaha o tami kolli makko ɗin fof wa ashara o sappori billati talil ibhama ndu heedu ndu e gordu ndu sappordu ndu ka rawa muslim ɗiɗi on wa an wa'il ibn hujrin ittama e oɗo annabi sallah sallam wada'a kaffahu lyusra ala fakhidihi nelaɗo agguno newre ñaamere nden e hoore busal afwan newre nanere nden e hoore busal nanal ngal wa rukbatihi alyusra e o aggi yani mana o aggi newre makko nden ka hoore busal makko nanal e ka howru makko nanuru busal ngal e howru ndun no ɓattondiri howru ndun ka busal siŋi ka o wi wa jaala kono woni ka goɗɗo no montiɗo nam wa jaala o waɗi hadda mirfaqihi l ayman o waɗi keerol mirfaq al ayman o waɗi keerol ma hattirde soɓɓudu junngo makko ñaamuru ndum ala fakhidihi yumna e hoore busal makko ñaamal ngal mana takko ka soɓɓudu junngo ngon hattiɗon ɗum ɗon o aggi ɓorde ɗon heɓi ga on falawal junngo ngon haa newre junngo o aggi ɗum e hoore busal makko ñaamal ngal tumma qabada refti o tami bayna asabi'ihi hakkunde kolli makko ɗin fa hallaga halagatan o turi turande halaga ko waɗugol rong waɗugol hunde hande huttita o waɗi katan hu o waɗi katan hu mana katan hu kunko ni o gerdi mana kolli ɗin honnu gordu ndun ɗo e ɗi e nduya hakkunderu aggodiri wa fi riwayatin ari e fillaye goo hallaga bil wusta wal ibham yani o waɗini katan hu hondu hakkunderu ndun e gordu ndun wa ashara bisababati o sappori yennayno ɗum summa rafa isbi'ahu o wi o ɓanti noon hondu makko ndun fa ra'aytuhu yuharrikuha yad'u biha mi yi himo memmina ndu himo du'ora ndu rawahu ahmadu fi lasn ko imam ahmad qala albayhaqi yahtamilu an yakuna almuradu bitahriki alisharatu biha la takriru tahrikiha bayhaqi wi no gasa ko faanda ɗo wonde o memmingol ko sapporgol ndu wona fillinagol memmingol ndu yon sonti waɗi kawo wanno ni o fonti ndu ni ɗo woni memmingol ndu ka o wi no gasa ko faandi kawo wanno on ɗo ni o fonti ndu nde wotere o sappi ko ɗo o yawi yimo memmina ndu wona wigol ni mo waɗa ndu ni himo memmina ndu ni kanko bayhaqi o wi no gasara ko ɗum woni ko faanda liyakuna fi ɗum ɗon wonu muwafigan no hawrodiri li riwayati ibni zubair riwaya mo ibnu zubair filli on wonde anna nabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wonde kanko nelaaɗo on kana woni no yushiru bi isbi'ihi mo sapporayno hondu makko ndun ida da'asi o du'ike la yuharriku ha o memmintandu noon rawahu abu dawuda bi isnadi sahih ذكره النووي وفي حديث ko fillimo ko Abu Dawuda tuugo e tuugorde sellunde Nawawi ko ɗum wi ɗo holli wonde kanko no faamiri ɗo ni wonde
no imamul bayhaqi wiiri noon wonde wonti ko sapporndu wonayo memmindu hadisaji no ari hollude wonde indu memmine hadisaji goɗɗi goo no holli wonde o sapporay noon yarli haray sappa gongol no luutodiri e memmingol nugol so inni ko sappordu tun hara nayo memmindu ka no sappo hara no memminade si waɗi ɗo joni ni hara mi sappi ɓeeɗo ka wiyatake miɗo sappi sina mi waɗa ni hara ɗum mi ala e memminade ko ɗum faamugol ɗum ɗon addi ɓe yeddodirgo ɓeni koye sappe tun nayo memmine o ɓeni o way no wawi memminede memmingol ngol kadi haray no firti haray himo sappiɗum ɓay sappa gon kan no tabiti himo sappoɗanode ɗum ɗon kan ko riwayaji sahiha yarli memmingol ngol haray so wi ɗum hiɗum memminede haray en boniti ɗi to te ɗi to no jogii doole ko ɗon addi woɓɓe ni koyo memmine woɓɓe ni nayo memmina no sella memmingol ngol firta wonde haray on tigi sappaaki tati on wa ani Zubair radiyallahu anhu Zubair ɗum gasa ibnul awam qala o wi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nelal allah wonno ida jalasa si o jooɗinoke fi tashahudi fi tayyagol wada'a o wallinayi o aggay yadahu lyumna junngo makko ñaamo ngon ala fakhidihi lyumna o agga ka hoore busal makko ñaamal wa yadahu lyusra junngo makko nano ngon ala fakhdihi lyusra o agga ɗum ka hoore busal makko nanal wa ashara bisababati o sappora yennirde ɗum walam yujawis o yawt o feƴƴintinnata basarahu gite makko ɗen walam yujawis o yawtinta o feƴƴintinata basarahu gite makko ɗen isharatahu sapporde makko nden kawne sappare ɗum ɓe mana gite makko ɗen feƴƴata ka woni sappare ɗum honɗum mana kata kaw sujjata ɗon si on tino jooɗi waɗi ni kaw sappi ɗon garay ko ɗon mana na dowga gite makko ɗen ka kaw sujjanono ko ɗon ɗe wonani روى أحمد ومسلم والنسائي ففي هذا الحديث نوع حديث له الاكتفاء ينقل بوضع اليمنى على الفخذ دون القبض بدون قبض o hadis ɗo no ɗo ko tindinta wonde no wawi yondinorede aggugol jungo ñamogol tun e hoore busal ngal ko alda e tamugol mana na waɗugol ni jogi to aggugol ni tun aggugol ni haranti agguɗum tun o jogitaki o waɗali ni o jogitaki o wi ɗum ɗo hadis ono tinna ɗum wal isharatu bi sababati l yadi l yumna e sapporgol hondu sappordu jungo ñaamo ngon wa fihi no ɗo annahu min assunnati wa fihi no nden hadis on kadi annahu ko jaari andude ko min assunnati no jaa e sunna on alla yujawisa basara alla yujawisa basaru nano masigoji yujawisa imma yatajawazu basaru lmusalli إشارته أو يجاوز بصر يجاوز ولو بيونا مفعول به جاوزه ألا يجاوز يوت ما ألا يجاوز يوت تن بصر المصلي مبني ما لم يسمى فاعله ومبني للمجهول يوت ndard juulowo on isharatahu kaw sappoto ɗon sappordu makko ɗum fa hadihi kayfiyatun thalathun sahihatun o yiɗi ɗo mbaadiji tati fof hiɗi selli wal amalu bi ayi kayfiyatin jaisum gollirgol e mbaadi o mbaadi ko linta ɗo ko ɗi hadisaji tati wayno dagi ba an yushira bi sababatihi al yumna ko nde o sapporta yennirdu makko ñamurdu sappordu jungo ñaamo ngon ma an hina'iha wondude e turugol ndu seeɗa qalilan seeɗa hatta yusallima ha tuma o salmini o fa an numayr alkhuzai ittama e oɗo numayr khuzai qala o wi ra'aytu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallama mi yi'i nelaɗo allah on wahuwa qa'idum tawimo jooɗi fi salati e nder julde kadi wada'a tawi o wallini o aggi dhira'ahu lyumna falawal jungo makko ñamal ngal ala fakhidihi lyumna e hoore busal makko ñamal ngal rafi'an himo ɓanti
isba'uhu hondu makko ɗum as-sabbabati sappordu ndun wagati hana ha tawi o turindu shay'an seeɗa gokku wa huwa yaduta himo du'ade rawahu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i wa ibn majah wa ibn khuzaimah bi isnadin jayyid qala shaykh al-albani da'if albani wi woloy dare on be jogi ton tamamul minna no wori ka deftere fala jogon talig tamamul minna e mudum nun sona mi faawi mi yiino ɗum ɗon kan cheikh albani no loyni oɗo hadis akid wa an anas ibn malik رضي الله عنه اتما أنس بن مالك قال وماك مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد نل الروي يس سعد وهو يدعو بإصبعيه تويه مدؤرا كل ما كل دينه كل دينه ما هرم ودني كل دينه ني ما هرم ودني imma kolliniɗon koye nder ko junngo woto ɗi siŋi ma honndu ɓe no siŋi e junngo ko almi mo sappori kollini ɗinon imo du'o fa gaala o wi'i saad ahid ya saad ahid yani ijal wahidan imma taqul wahid aw ahid ahadun wahidun sabi ahadun wiigol waɗu gooto ɗon ko wiyata ko ahid mana o faala wiide mo ɗum waɗu sappor wotur pet waɗu wotur rawahu ahmad wa abu daoud والنسائي والحاكم وقال سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه ابن عباس لندا في غوركو maɗo neɗɗo mono du'o hara mo sappori honndu makko ɗum فقال o wii du'agol hara no sappori honndu mum ɗum mi mana joni tayyagol hara no sappori honndu mum ɗum huwa al ikhlas ɗum laɓɓinangol allah hollugo wonde allah ko gooto mamar ni allahumma arzuqni allahumma anta allah la ilaha illa allah allahumma ko sappori ni wonno ko laɓɓingol wani ko hollugo wonde allah ko gooto allah an gooto wona nduɗo woniri woturu ni waɗana hunde kaari wa qala anas bnu malikin dhalika tadarru anas bnu malik wi'i torgol allah harno sappori honndu ndun ko ɗum woni lorrinkinnagol woni yankinagol woni ɗatangol allah ɗiggangol allah yankinano allah hula allah qala mujahidu wi'i magma'atu cheytan wo ni waɗoɓe ni hayɗa honndu ndun ɓen ka tayya wo haray ko honndu ndun ko martore e hoore cheytane gama ko muncugol ko tappugol ɓen gama al mudaharat si laamu ngu joni si manifestation waɗi laamu ngu addi armu tappiɗo haɗati fof lancitike fof sortoriɗo hoccoro nan fof no ɓeynna gama'u al mudaharat gama ɗo hitta noon magma si ko golli ala ko golliti ko wiyete ko magma woko kanko mujahid o wi ɗum honndu ɗum haray ko ndu martore ma ko tappir ɗum cheytane wara achafaiyatu chafaiyan koɓɓen kañum yi'i an yushira bil isbi'i marratan wahidatan yo onti kanko juulowo yo sappor honndu makko ndun laawol gootol inda qawlihi sanga o ka kongo makko in illa allah min achahadati immodde ka seedan kako kawi ashhadu an la ilaha illa allah so kawita illa allah ɗon o sappo ɗon nde wotere ko luti kon fof wona yo sappo wa inda alhanafiya yarfau sababatahu inda annafyi wa yadauha inda alisbati hanafiya ko ɓe inni o towna e honndu ɗum fewnu kawinta la ilaha ɗum woni nafu on o cippinan ko illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah kamɓe ko noon ɓe yiini fewnu ka wiyta la ilaha illa allah ɗon o townani ɗo jolna ɗon tun wa inda almalikiya maliki an ko ɓen kanko tawiyoto ɗo yuharrikuha yaminan wa shimalan ila an yafruga min assalah o hayla e honndu ɗum nano e ñaamu ni
nano ñaamo haatuma o gayni julde haatuma wi assalamu aleykum wa madhabu lhanabila laawol hambaliyankoɓe jokko imam ahmadou ɓen kanko juulo on hara yushiru bi isbi'ihi kullama dhakara sma aljalalati o sapporay honndu makko ndun tuma kala o janti inde mawnuɗo on kala ka fi o inde allah tahiyatu lillahi zakiyat lillahi kala ka inde allah wowla o sappono hayso mo wanno ni si inde allah ne gari ka wolto o waɗan ni o sappo fi on waɗanta ɗum o wi isharatan ila tawhidi ko sappagol fi wotinigol allah ngol la yuharriku ha ɓe wi kamɓe o memmintano ɗiɗo mbaadiji fop majji hay hunde ko tabiti sunna allah ɗiɗo fof ko takalluf fus ala hadis arɗo wii wonde ko yon tigi si hewti ɗo ko yo memmindu ko yo towndu fewnɗo ko yo jolludu fewnɗo ko yo haynindu ɗo ko yo naɓinduɗa ɗum ɗo fof aynok ala ko sunna tabiti manaw imma on tigi waɗal tahrik o memmina ndu so ƴetti madhabu tahrik laawol memmingol ngol o memmina ndu fewndu o fewndu o tawi ko so yo memmindu ha so hewto inde allah o darnandu ɗon so feƴƴi inde allah ne kadi o memmina la so ƴetti laawol sappagol ngol tun wota o ittoye on position ɗon fi o wowli inde allah ma o riwima o tabintinni ɗiɗo kayfiyaji fof hunde ko tabiti e muɗum ala jiimo on an yaftarisha fi tashahudi l awwali ko nde weƴƴita koyngal makko ngal ka tawi arano o jotto hoore maggal koyngal nanal ngal wa yatawarraku fi tashahudi l akhir o deppo ka tawi sakkitiiɗo fa fi hadis abi humaydin ari e hadis mo abou humaydi filli on fi sifati salati rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi sifagol julde nelaɗo nde sallllahu alayhi wa sallam o wi fa ida jalasa fi rak'atayni o wi nelaɗo si o jooɗike ka darɗe ɗiɗi fi tayyagol jalasa ala rijlihi l yusra o jooɗoto e hoore koyngal makko nanal ngal wa nasaba al yumna o darna koyngal makko ñaamal ngal fa ida jalasa fi rak'ati l akhira si o jooɗike noon ka darnde sakkitiinde on tumati qaddama o naɓira yeeso rijlahul yusra koyngal makko nanal ngal o naɓira ngal yeeso dirna ngal yeeso seeɗa on tumati wa nasaba al ukhra o darna koyngal makko ngala ɗum ko ñaamal ngal wa qa'ada ala maq'adatihi o jooɗora jooɗorde makko nde wona o deppo yani o dirna koyngal nanal ngal yeeso seeɗa o sorta ngal ha o wawa deppade o deppo koyngal ñaamal ngal o cikka kolli maggal on ɗi daro ɗum ɗo siko tayyaji ɗiɗi ko ni on tigi o jooɗorta rawahul boukhari si tawi noon ko tayya gooto ɗo ɗo yerdira hakkude imam ahmadu e imamu shafii imam ahmadu maaki siko tayya gooto julde ne tayyante wona subaka ma juma ma naafiloji ɗum ɗo imam ahmadu wi ko yon tigi jooɗo e hoore koyngal nanal ngal iftirache kanko o wi ko deppantewo ko tayya ɗimmo ko julde marde tayyaji ɗiɗi ɗum ko fana alansara futuro geeƴe ko ɗum ɗo tun deppante tayya sakkitiiɗo on tigi deppo kono ko lutti kon fof on tigi jotto kawre koyngal nanal imamu shafii wi kala tayya tawata on tigi gayne mo tun o salmina kullu tashahudin yaqubuhu salam yatawarrak kala tayya mo tawata a salmina e on ɗon tayya on koya deppanom ndeya tayya ɗon koya deppa kanko ƴetti gaydan wonde ko salminango kala tayya humodirɗo e salminango on noon sino tayyede ko on tigi deppo woni ko tayya goto tayante julde nden woni ko tayyaji ɗi al amru fihi saa affaire on nawde mano satti ɗum ɗo hadisaji ɗin no wawi famorde ni no wawi famorde ni andi mali kankoɓe kamɓe ɓeyni tayyaji ɗi fof ko on tigi deppo tayya aranowo ɗimmowo ko on tigi deppo hana fiyankoɓe wi tayyaji ɗi fof ko on tigi jooɗo ka wara koyngal nanal tayya arano tayya ɗimmo
ko imam ahmad imam shafi'i jogi ɗiɗa kamɓe ɗon ɓe fottani wonde so tawi julde nden ko nde tayyaji ɗiɗi wonde tayya sakkiti tayya arno konti jotto kawre koyngal nanal tayya ni mon konti debbo ko ɓe andu to ni ko kamɓe ɗiɗo kadi ko so tawi julde nden ko tayya goto nde tayyante wala mo fiita torki allah yo allah hawni o yiɗi o yarli kon e golle men ɗen fof tentininde e julde meɗen allah taw hara kono juulitani ko ni nela sala sallam ani ko juulirno wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyin amin goɗɗo landi o so tawi no sellal neɗɗo hara kanko to woni ka suudu makko nde o ɓorto coñci makko ɗi haalaɓa to waalo tawi o suddoto haɗana ella kono ɓortogol accira ni hoore mum ni no aña waɗi malaikaɓe monde malaikaɓe tawi yimɓe alano kono malaikaɓe ɗon on tino hani hertugol malaikaɓe si tawi noon ara ko suddotoɗo wawi ittude tumma doloke fof o soomo ka darade makka suddare makko koɗo lanndi wo so tawi o fijiri hoore muɗum awra makko ha mani yo yalti makko sino harmima si harma no harmi wooli ɗum ha runtu dagaki عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس وإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا ثم سألوه عن العزل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي رواه مسلم أودو حديث مجذامة بنت وهب فيلي أوي متواما كان لا رمد وندي يمبه متاوي كان لا دون تان لا نماكا mi eɓɓino gadi hamamtu mi faranoma mi himmirino nde mi haɗata anil ghila yiidugol e sonnajo wonɗo e muyninde ghila no ara ghila no fira janfagol ko kafa molto to ƴetta ghila no firta warirgo goɗɗo janfa qatalahu ghilatan wigo ma ɗo tan ɓe nokkugo hara no aldi no haalde sukaɓe habbeɗa no simi ari ɗo tum hen ɗomo waranmo wiyaw ya nokku go o yanda kañum no sikkude koye jam woni e yaade tum wiyamo kap ɓe waramo ɗum ko xiila oɗo xiila yiidugol e sonnajo mum ta sonnajo no muyninde boobo kono ɓe dankodirde kadi ɗum ko xiila o wi mi faalano haɗude ɗum o wi mi ndaari yimɓe ruumiyankoɓe ɓen e farisiyankoɓe ɓen mi tawi kamɓe hiɓe waɗano ɗum bobo maɓɓe ɓe mbimana hiɓe yiidano e ɓeyguli maɓɓe ɗum tawa ɓeyguli maɓɓe no muyninde o wi ɗum noon lorraali ɓiɓɓe maɓɓen hay fus o terti ani o faalno haɗude kono ɓay o ndaari o tawi ɓeeɗa kañum no wadde ɗum lorraali ala ko haɗa hunde tawata nde lorrata nafoore no nder toon o wi ɓe lanndimo noon fi asle ko woni asle ko yiidugol e sonnajo muɗum ha hewta ka ndiyan a yaltata ɗon sorta hibba ndiyan a yaasi fiyo taw ƴettu reedu fewno ɗon ɓay ɓe lanndimo fii ɗum o wi ko ɗum woni ani irgol ɓiɗɗo wurɗo kono ɗum ɗo no suuɗi kañum andi wa'ad wa idal mawudat su'ilat ko asgol ngayka ƴetta neɗɗo wurɗo ano jiwa wurɗo untamo nder toon alhamdulillah yadikumullah sallimu aleykum watta leydi ɗum woni waɗa yani ko wargol ɓiɗɗo muɗum fii imma kullol dépense alhamdulillah ma sifan ɗum o wi ɗo noon wo yaltingol ɗan ndiyan hibbaɗan yaasi ka andi ɗan fuɗata hande kadi yani ko aawugol ka andi fuɗata fii wota ɗan hibbu ka ɗan fuɗata ɗon o yiɗo ɗum kadi no wawi wargol kono ko tasagol kañum no suuɗi e mimi ɗum ɗo waɗugol ɗum ɗo si naara on tigi ɓillori ha wona ko haani kono noon hadis jabir on o wiino kunna nasil wal qur'ana yanzil meɗen jabir wi meɗen waɗayno ɗum asle on yiɗugol e sonnajo muɗum ha hewta ka ndiyan ɗan yaltata ɗon itta hibba ɗan yaasi meɗen waɗa ɗum alquran no cippade te allah no andi meɗen wadde ɗum o cippinaade ko alquran tan wonde tan min waɗa ɗum moƴƴa jabir ƴetti wonde ɓay tun ɗum no waɗetano fewndo ko wahayon cippoto ɗon wahayo araali indi ɗum wattake wonde na ella ɓayna wonde ma adde o wahayon anda himo andi mi mana ɗum ɗon no wayi wa ko wiyete kon sunna tagririya
nelaaɗo sallah sallam yii hunde no waɗe o fanki holli ara hunde ella ala e mayre si Allah no anndi yimɓe no waɗde goɗɗum o addaaɗi goɗɗum wi wahyu araali wonde ɗum ɗo wattaake haray ella ala e mum almuhimu no waawi waɗeede wa'adu on ɗo on no wiyete oɗo aslu on no waawi waɗeede wona ella kono noon ko ɓuri moƴƴude kon si tawii won tigi ɓilloraani haa ko yo accu hara o aawa e feewndo ko fuɗata ɗon koɗo anndi wo so tawi no sella changegol wano dentité ni change toon yettoore nde simo faala jooni yo goɗɗo wallumo masalan e golle ma ko yetta noon tawa ndeɗa yettore noon ko yettore ɓeya ɓen yette sooɓ ɓen haray sifa nden ɗon hitta ka gollete toon jooni noon yetti ko yette bari on haray ɗum ɗon no jaɓa ko yette so on haray jaɓaka yarni haray yo change o watta bari e yettoje aslan lasna mutaabadina biha en wiyaka en rewru Allah ɗe yettoje noon tigi tawa rew yettore nde faala o ƴetto fi maslaha makko luttugol e yettore mum nden ɗon ko ɗon so tawi ko ɗon asko on andirte ko ɗum ɗo ko e leñol kaari on ɗo jeeya no waawi haray ko ɗon ɓuri moƴƴude kono noon si tawi waylugol ɗon waɗa virage si tawi ɗum ɗon maslaha no nder toon ko maslaha on hayɗa ren na ko har laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal